ram tam taka chuan kumsom paria thi danin kumtlinga achhiar laiin kumsom ni pakhatlin ma a dan hnuaia ti phallo tam tak a om reng thawa chuwang chuan mi tam tak chuan kumsom ni pakhatlin hi an lapui tho in an lawm na sa thei ngang mai tunchum kan video a hian dollar Maktaduai tam tak vawrh dar tur nei Milarten turu mangtara a an kumsom ni pakhat na birthday an lawm dan kan thlir ho le don ani ro pui le mep khopang le our party, we can do what we want to. Ama sabera chuan Paris Hilton kumsang ni pani kha Paris Hilton kumsom ni pakhat tlin kum ania heng hun lai hi rolo tu ani wanga alar em wang lai tak ani bok he abarte hi Paris hian alom ro pui ngang mai apian samlum nan hian ko pui sang paruk ngota birthday party voi ruk zet a huai hot mup mai ani a party ma saber hi Las Vegas a atana New York Studio 54 dia chuan party chunzom le in chumi zo chuan France ko pui Paris ate England a le Japan ko pui Tokyo a lom le in atop nan LA a party ro pui takin ati top ta shamani he party chim tur hian Milartam tak asom na sa hle a rapper PDD Kylie Jenner Hugh Hefner le midang te baka Paris chung te zong so mani a heng party zong in bot sainan hian Hilton ni pa Rick Hilton hian party chim tu pakhat zela cheng Maktaduai ru ku zet seng anga chhut ania an sum sen zong phei chu dollar Maktaduai tam fe atlingani Paris hian birthday ki fatan Porsche car manto zet baka kereu chi sang manto tak adonga birthday cake chi sang somni pakhat zet bot sai ani bok thildang zong aya langsar ber zok chu a birthday lomna a akor fol hak Swarovski crystal an chei kha ania kumsom ni liam nu thleng po in mi te shat ala hlo rangani pani na Kylie Jenner kumsang ni som pariata Kylie Jennerin kumsom ni pakhat atlin khan mi te lo rin lok ang nge yin alom pui riap hle ani achung te baka chian tak heti ilaya abialpa Travis Scott tenen West Hollywood da Craig sa Zandria e chwaka buljanin hemi nu hian Kylie hi a birthday dress rong sendang Swarovski crystal sing sari manga chei chu ha in a party na taka chuan akaltani he party na hian engkim mai chu pink le gold ronga chei ania birthday cake chhong rukuzata sang le photo booth te siam telani a light manga 21 ti chei te chu muntina mu thei ani bok he party a hian heti laya Kylie Bestie Jordan Woods te Zaithiam Ashley Brown te Chris Brown te a model chian Cara Delevingne le Bella Hadid baka The Weeknd te som ania Travis to GiGi a tangin jingdan ni thleng zu le sanen laman thaya Kylie po in kumatina wangin zalen takin zunaw adomin atlak ve pap bok pathumna Billie Eilish hian December ni som paria sang ni som ni pani khan kum som ni pakhat atling ve chawa bitam tak chuang karin ai na naupang intinge yang akum somni pakhat pian champha lomnan hian Billie hian a chenrol thale laina nai te hui khomin party hlim tak mai bot saya a party a hian abial pa kumsom thum pakhata upa Jesse Rutherford te Bieber te nupa Kendall Jenner Olivia Rodrigo Avril Lavigne le Dove Cameron te chu asom te jinga langsar swal te ania a party a hian photo booth an siam telwangin party chimtu telama changin thalak mu tur IG lama posatam hlebok midam tak chuang Christmas bor vela birthday lom hi nuam antifak lo china mase Billie ero hi chuan a kher ve vak lem lo ani mel abial pa Jesse nen hian Santa Claus te nu pa anga in chehin cake ti an zai duna in kwa chialin len lai an chen ani palina GiGi Hadid kumsang ni som paruk kha GiGi Hadid kumsom ni pakhat tlin kum ania GiGi hian apian chamlom nan hian ni khat chau du khoplavin cholkar khat chung top chu pian chamlom hian aboi zakani alaina naite nen apian cham hi anlom phota hei hi chu mipui wandlang mu theia tlang zar ani lawa he menu hian the night sky ti klapa party nei chunzom ngalin he party a hian Taylor Swift Kendall Jenner Kylie le Courtney
Chloe, Hailey Baldwin le Jaden Smith te mo an nia du to ka zu le sa ne na an chai zo nu hian Taylor Swift nen riak donin Coachella a uncle chun zom le a New York an let le lama GiGi le a thian te ho chuan private jet a birthday cake te ei hawin jet chunga chuan nuam an tol le a New York achang hian Las Vegas lama in swan le in Las Vegas pantura ain thuam dan le party na muna ain chei dan phei hi chu a viral na sa hle a entry club a hian cake lian thazet mai zaina nein martini dom chungin laman han thai le chiama a pian chamlom na kharnan GiGi chu a thian te honen chuan anjak khom ta ane pangana Harry Styles kumsang ni som panga February tha khan Harry Styles hian kumsom ni pakhat atlin lom na chu Lulu West Hollywood a aneya a birthday lomnan hian cheng Maktaduai som ni velzet asenga a birthday party a hian Milartam tak mo ania chungsinga chuan Jennifer Lawrence le heti laya abial pa Coldplay bena an singer Chris Martin te Adele GiGi Hadid Cara Delevingne David Beckham le Kelly Osbourne te po an telani party chimtu te chuan selfie tam tak baka photobooth an thalak hmuhnawm tak tak te chu social media an post choi Rita Ora po in Harry birthday cake ka ano panlai thalak chuan na chu a post ve boka fansten an lom hle ani Parukna Kendall Jenner kumsang ni som Paruk Khan Kendall Jenner chuan LA a seafood restaurant lar takmaya a kumsom ni pakhat tin lom na nahin heta hian alai zone te chu an kim hle anu Kris Jenner le apa Kylie Jenner baka Kanye West te chu an tel boka achung te baka hian a best friend Hailey Baldwin A$AP Rocky Harry Styles Cindy Crawford le Cindy Fanu kaya Garber te chu a birthday lompui tur tel zinga langsar zual ania an misom te hidu to ka ei turan hlui baka zu cho po chi cocktail an duang ang order thein an hlui boka Hemizan hian Kendall hian Paris Hilton ni kor hak lar tak mai kan soi to anga Parisin akum somni pakhat tin lom na a hak ang chia kha a ha ve nge a Paris Hilton chuan chuthil chu lawm omati thu so hin meichia zong te hian he mini crystal dress hak hi an phu ani ti in asoi zui bok pasari na Justin Bieber po hian sang ni som panga khan kumsom ni pakhat alo tling ve che a alom nan hian Caribbean mi mal clear car manto em Calivigny Island a hun an manga heta hian abial nu tuna anu puilo ni ta Hailey Baldwin nen an kaldu nani Justin po hian a birthday voi khat mai lom chu du tok lavin Las Vegas a Omnia Night Club a party nei le in he party hi Comedy Central a inland nu lokani awangin JB hian chaw angreng taka party na athlen thu asoya nima sela chaw hle ma se mi za chuang lai mai apian chamlom pui tura asom tenen chuan wanglai chenin nuam anti le thu asoya ni he party a hian Hailey Bieber nu le Kris Jenner baka Miguel te mu ania Justin hian VIP area a hun tam jok mangin zanrei lama chuan DJ buta lutin fans tenen hun lim tak an mang hauta ani Pajatna Selena Gomez kumsang ni som panga a Justin Bieber birthday ya Selena hi mu nevela ma se kumsang ni som pathuma Selena kumsom ni pakhat kinlom na a ero Justin hi mu ani thong hemi malok kumsang ni som pani khan Justin le Selena hi wantlang shot le soikai hat khopin anin chen boy hle maya Selena birthday a hian Justin hi mu ani po rin ani lo rengani rin lo tak maya amel mu ani ta ka wangin Selena le Justin hi anin zui le ti thomte a om pha bok Selena hian Malibu Beach House a birthday hilomin celebrity inland te zinga Julian Hough Jaden Smith Nina Dobrev le Ashley Benson te antela zute in hawin anlam na sa hle a zuti lai chuan rin lo tak main zanlaya chuan Justin Bieber chu rosmal khat keng chungin aron inland tatlat mai Selena hi atap chua khokani ome chuta Selena chuan midang ngai sakman to lovin Justin nen chuan fiam jala anom dun tarenga jinglamdar ni vela chuan ama birthday party achang ngai chuan Justin nen chuan an pudruta ani boruak nei chiat lai taka birthday lomna a damdoi mum lian local thut chu a aya present du a om thei to chuang om love Pakwana Taylor Swift kumsang ni som khan Taylor Swift hian kumsom ni pakhat atlinga heti lai hian kumsom thuma upa Jake Gyllenhaal nen anin zui lai ani
a birthday hi Jake Gyllenhaal le Taylor Swift te inkar boy chen na ani thung tat maya Taylor Swift hian Tennessee anu le pa tenen apian cham hi an loma heta hian Jake chu asom venge ya ma se ain lan tatlat lo Taylor po hian abial pa adu emin anu na hun poimo tak maya a troi om lo chu alana hle a zan kwa in mituinen bathroom a hun amang ni in a soyani Taylor hian hemizan hian hlapatni the moment I knew le all too well te apwa chuak nge ani Beisei na sang tak nen kong khar amel reng thu le moi taka ain chei chan ber ain nan lo thu te asoya birthday party nuam lo tak ni ma se lamoi tak pani kan nei bel lau thung Somna Miley Cyrus It's our party, we can do what we want, and I am 21. Miley Cyrus hian sang ni som pathum khan kumsom ni pakhat atlinga media lama soisel na sang ato lai takin ani nge ani a birthday malok hian American Music Award ta Miley hi a performa a hla hit wrecking ball nge mai kha asa ani a background na zo te lian tak a zai lai vela lo zai vele mitui lo te talai lo lang te chuan a hun lai bo ruak nen ti ati tam hle a AMA a perform zo nu loka a birthday lom na tur mun West Hollywood a Bleachers Madhouse a birthday hi lom chun som ngal ania Miley le a chan te chuan a pon ra thei ang perin he hun hi an chen ani a party a hian Kelly Osbourne Wiz Khalifa Amber Rose Liam Payne Niall Horan le Kesha te po antela lam thiam mong sik soi thiam tak tenen an ni boka anin sik soi kwal na salom viawani melani apian chamtu ka akhuma amulai selfie sarua ka online ni om tak chu a post nge ani a birthday cake ringot po hi adang lamin a hun lai soi hat ting ani le peka Miley hian gift tak apale chante ne na changin adong nol bok Just a word, so you mean what you say. Miley nundan shim hi midang te style copy lem lawani awang hian ingay nat zong ani emo nilawe mo ama ti Miley MM2 ani ti hian soila afu bera athom no ha kani emo hello po in ni se Ole Milarte news ilaw enawangin kan loma video dot le a Milarte chanchin ngainatute tak dang tenen kanin mule don nia